गोजान मोनाबिलि आरो गुड इभिनिं बयखौबो गिबियावनो आं गासिबो प्रेस मिट जे नुजाफैदों आं बिसोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों गोजोन आरो साबायखर बावहरो। दिनैनि बे प्रेस मिट खालामनाय जानाया जाहैबाय जोंनि बेयाव थांनाय बोसोराव जेरै 132 डुरेन्ट काप जालांदों बेबायदिनो बे बारावबो 133 डुरेन्ट काप क'क्राझाराव जाबावगोन आरो आं बड'लेण्ड एफसि खौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरो। मानो होनबा दिनैनिफ्राय आंनो बे दायित्वखौ होयो जे आङो बड'लेण्ड एफसिनि जानानै कच बा कचिं खालामगोन टीमखौ। दा जोङो साननैसोनि उनावनो बिटिसि एरियायाव जोङो ट्रायल खुंनो नागिरदों। जोङो 26 तारिख मेआव जोङो क'क्राझाराव केडिएसआव जोङो ट्रायलखौ खुंगोन आरो 28 तारिख मेआव जों चिराङाव खुंगोन, 30 तारिख मेआव जों बाक्सायाव खुंगोन आरो 1 तारिख जुनाव जों तामुलपुराव खुंगोन आरो 3 तारिख जुनाव जोङो उदालगुरियाव खुंगोन। आङो बेखौनो खावलायनो नागिरो जे जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जाहाथे बयबो लोब लोब फैनानै बे ट्रायलाव पार्टिसिपेट खालामो आरो बे अपरचुनिटिखौ जोङो नोंसोरनो होनो हायो बा नोंसोर नोंसिनि सेस्टाजों जाहाथे बे चान्सखौ लायो। मानो होनबा बे खेलाया इन्डियानि अल्डेस्ट टुर्नामेन्ट आरो बेजोंनो नोंसिनि रोंगौथिखौ नोंसोर देखायनो हागोन आरो बे प्लेटफर्मजोंनो नोंसोर बे क्लाबनिफ्राय गुबुन साबसिन क्लाबाव जाहाथे थांनो हायो। डुरेन्ट कापआ 26 जुलाइनिफ्राय 31 आगष्टसिम जागोन 2024नि आरो बिनि भेन्युआ दासिमबो प्रबेबल कनफार्म जायाखै, खिन्थु प्रबेबल जानानै दङ कलकाता, इम्फाल, जामशेदपुर, क'क्राझारा दा सियर जानानै दङ आरो शिलं। दा बे मोनबा भेन्युआ दा प्रबेबल जानानै दङ आरोखि, दाबो सियर जाथ'वाखै बबेयाव कनफार्म जागोन, खिन्थु क'क्राझारा दा कनफार्म जानानै दं। आरो जाय गथ'फ्रा बे ट्रायलाव फैगोन बियो 18 एबभ जानांगोन, 18 बिल'आ जानाय नङा, 18 एबभ जानांगोन आरो बेजों लोगोसे बियो आधार कार्ड आरो डेट अफ बार्थ बा पासपर्ट बे भेलिड जानाय जानांगोन आरोखि। पासपर्टआ एथ'बां मेन्डेटरि नङा, खिन्थु आधार कार्ड बा डेट अफ बार्थ बेयो थानांगोन आरो जुदि CRS दंखायोबा मोजांबाव, CRS जुदि आइडि दंखायोबा प्लेयारनाव। आरो जों जे थारिखआव जे डिस्ट्रिक्टआव लादों जों खालि बे डिस्ट्रिक्टनि प्लेयारखौल' लानाय जागोन। जुदि क'क्राझाराव जादोंबा जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि प्लेयारखौ जों सेलेक्ट खालामनाय जागोन आरो चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरियाव जुदि जादोंबा बे डिस्ट्रिक्टनिखौल' जों लानाय जागोन। आरो आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्टबाव गासिबो स्पर्ट्स एस'सिएसन बा स्पर्ट्स लाभार बा जिकुनु दङ दा स्पर्ट्सखौ मोजां मोनग्राया बिसोर मोजां प्लेयार बा साबसिन प्लेयार बहायबा दङब्ला ट्रायलाव थिनहरनो थाखाय। मानो होनबा बे ट्रायलाव ट्रायल होनानै माखासे प्लेयारा फैनो नागिरा, ट्रायलाव जों मानो थांबावनो होननानै, जों दा देरखाबाय जों मानो ट्रायलाव थांबावनो, जोंखौ दा लेंहरनांगौसो होननानै। खिन्थु जों एखमबा समाव जों माखासे प्लेयारखौ जों नुवा, मोनथिया, जों खना खना जायगायाव थांजोबनो हाया। बेखायनो जाहाथे नोंसोरबो नोंसिनि इनिसियेटिभजों बा नोंसोरनि बुंनायजों जाहाथे बे मोजां प्लेयाराबो फैयो बा साबसिन प्लेयारा फैयो, जों जाहाथे बे खेलायाव जों मोजांनिफ्राय मोजां जोंनि एरियानिफ्रायनो जों लानो हायो। बे ट्रायलाव जोङो बेयाव जेराव फेसबुकआव होनाय जादों बेयाव कड दं, किउआर कड, बेयाव स्केन खालामनानै लिंकआव थांनानै फर्म फिलआप खालामनो हागोन आरोखि, गुगोल फर्म फिलआप होनो बेखौ। ओमफ्राय बिनि जुदि बियो अनलाइन सिस्टेमखौ रोङाखैब्ला सोरनिफ्रायबा हेल्प लानो हागोन आरो जुदि जाथाराखैबा बेयो डाइरेक्टबो फैनो हागोन आरोखि, बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया। जोंनो मोजां प्लेयारसो नांगौ, बे एखमबा सोरबा रोङाबो जानो हागौ, जों जायखिया बेयो फैनो हागोन आरोखि जुदि रोङाखैबा। 18 एबभ जानांगोन बियो। जोंथ' दा बेखौ बुंनो हाथ'वा, जों बेस्ट प्लेयार जों नागिरदों, जेसेबां बेस्ट प्लेयार दं जों बिनिफ्राय जों सालेक्ट खालामनानै जों प्लेयार जों लानो सेस्था खालामदों। जाहाथे
जाहाथे जोङो लकेल प्लेयारखौ जों फार्स्ट अपरचुनिटि होग्रो এই সময়ত আমাৰ এই প্ৰেছ মিটত উপস্থিত হোৱা আমাৰ সকলে নিউজ চেনেলত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এই প্ৰেছ মিটৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আমাৰ যে 33 দুৰাণ কাপ হ'বলগীয়া কৈ আছোঁ আমাৰ কোকৰাঝাৰত। তাতে আমাৰ বিটিচি এৰিয়াত আমাৰ নিজৰ টিম বডোলেণ্ড FC পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিব। সেইটো কাৰণে আমি টিমলৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ যে বিটিচি এৰিয়াত যিমান টেলেণ্টেড আমাৰ ল'ৰাকেইটা আছে তেখেতে ল'বৰ কাৰণে আমি ট্ৰায়েল পাতা হৈ গ'ল। এইটো আমাৰ ট্ৰায়েলটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 26 মে পৰা। এইটো ষ্টাৰ্টটো হ'ব আমাৰ কোকৰাঝাৰত KTSA গ্ৰাউণ্ডত। তাৰপিছত আমি 28 মে এইটো হ'ব আমাৰ চিৰাঙত। ফিল্ডটো এতিয়ালৈকে ডিচাইড হোৱা নাই এইটো, কিন্তু ডেটটো আমি ফিক্স কৰিলোঁ। তাৰপিছত 30 মে আমাৰ হ'ব বাক্সা। ডেটটো কনফাৰ্ম হৈ গ'ল, কিন্তু আমি ফিল্ডটো এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম কৰা নাই। এইটো আমি পিছত জনাও হ'ব। আৰু 1 জুনত হ'ব আমাৰ তামোলপুৰ। এইটোতো ডেটটো হৈ গ'ল, কিন্তু ফিল্ডটো আমি পিছত জনাই দিম। আৰু লাষ্ট হ'ল আমাৰ 3 জুনত আমাৰ হ'ব ওদালগুৰি। এই আমাৰ 5টা যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তাতে আমি কেম্প পাতিম। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি বেষ্ট টু বেষ্ট যিবিলাক ল'ৰা আছে সেইটো আমাৰ বডোলেণ্ড FC কাৰণে আমি স্কোৱাড কৰিম। আমি লিমিটেড কৰিছে ইয়াত 26 প্লেয়াৰ আমাৰ বডোলেণ্ড FC হয় 33 দুৰাণ কাপত পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিব। সেইটো কাৰণে আমি বেষ্ট টু বেষ্ট এই বছৰ আমি ভাবিছোঁ আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা যিমান টেলেণ্টেড ল'ৰা আছে গোটেইখিনি লৈ কিনে আমি খেলটো আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ। সেইটো কাৰণে আমি এই ল'ৰাকেইটা চিলেক্ট কৰিছোঁ। আৰু এজটো আমাৰ 18 এবাৰ হ'ব লাগিব। প্ৰফেচনেল হ'ব গ'লে আপোনাৰ খেলিবলৈ 18 এবাৰ হ'ব লাগিব। আৰু তাৰপিছত লিমিটেশ্যন নাই। যোনিবা যদি আমাৰ যদি লিংকটো স্কেন কৰিব পৰা নাই, জানা নাই, একো নহয়, ডাইৰেক্ট আহিব পাৰিব ফিল্ডত, নো ইছ্যু, আমি একচেপ্ট কৰিম। আৰু আমাৰ খেলটো দুৰাণ কাপটো 26 জুলাইৰ পৰা 31 আগষ্টলৈকে হ'ব। বিনোটো এতিয়ালৈকে বাকীটো হোৱা নাই। আমাৰ কোকৰাঝাৰটো আছে, জমছেদপুৰটো হোৱা নেকি, প্ৰবেবল শ্বিলং আৰু ইম্ফল কলকাতা এইকেইটা হ'ব বিনোটো। আমাৰ গ্ৰুপৰটো আমাৰ বডোলেণ্ড FC গ্ৰুপৰটো আমাৰ কোকৰাঝাৰ হ'ব। আৰু ট্ৰায়েল কেম্পত প্লেয়াৰকেইটা যে আনিব লাগে এইটো আপোনাৰ গেম কিটছ যিবিলাক গেমত লাগে কিটছ এইবিলাক ড্ৰেছবিলাক লৈ আহিব নিজে নিজে। আৰু নিজে এটা ID প্ৰুফ লাগিব, যিটো 18 ইয়াৰ্ছ এবাভ লাগেতো আমাক প্লেয়াৰটো। সেইটো কাৰণে আৰু কোনোবা যদি মেণ্ডেটাৰী নহয় ইমানো, কোনোবা যদি নানিব পাৰে একো নহয়, আমি এইটো চালে গম পাই যাব কিমান এজৰ মানুহ হয় এইটো। কিন্তু প্ৰবল যদি আনিলে ভাল। টাইমটো মানে চব ডিষ্ট্ৰিক্টত 1 ডে হ'ব। মানে চব ডিষ্ট্ৰিক্টত যাব লাগেতো, এতিয়া টাইমো শ্বৰ্ট হৈ গ'ল। এইকাৰণে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কৰিছে। এতিয়া কোকৰাঝাৰৰ মানুহ চিৰাঙত যাব নোৱাৰে আৰু চিৰাঙৰ মানুহ কোকৰাঝাৰ আহিব নোৱাৰে। এনেকুৱা হ'লে আমাৰ মানে টাইমটো নিমিলিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আমি এই চিলেকশ্যনটো কৰাইছে এইকাৰণে। এবাৰ কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে বডোলেণ্ড FC কিয় দল হিচাপে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকৈ মজবুত আমি এই বছৰ মানে ভাবিছোঁ বেছিকৈ আমি লোকেল ল'ৰাকৈ লৈ কিনে আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম। যেন আৰু মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো পাই যাব ল'ৰাকেইটা, কি ডাঙৰ গেমত কেনেকৈ খেলিব লাগে, এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত ডাঙৰ কথা। সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ এইবাৰ বেছিকৈ লোকেল ল'ৰাখিনি আমি গেমটো আগবাঢ়ি যাম বুলি। এতিয়াতো আমি ডিচাইড কৰা নাই। এতিয়া আমাৰ কোচ আছে অলৰেডি এজন। এইটো আৰু আমি এই প্ৰেছ মিটৰ অনুযায়ী আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, কোনোবা যদি আমি চিনিব নাপাৰা, আমি গম নাপোৱা যদি ভাল ল'ৰা আছে টেলেণ্টেড আছে, ট্ৰায়েলত আহক, এটেণ্ড হওক, আমাৰ লগত চিনাকি হওক, তেতিয়াই আমি গম পাই যাব কি আমি নাজানে ভাল প্লেয়াৰ আছে বুলি। আমি ভাবিছোঁ এইকাৰণে আমি এই বছৰ মানে
1 month আমি প্র্যাকটিস 1 month আগতে প্র্যাকটিস করিম লোকাল লরা লইকিনি প্রিপারেশন করিম যে আমি ভালকে मतलब ফটাটো পাবুম বলে ভাবিছো এই বছর লোকাল লরা গটিকিনি খেলিবটো गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेमोरियल हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय क्रिटिकल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलॉजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबिटोलॉजिस्ट OBS एंड गाइनो कार्डियोलॉजी जेनेरेल सर्जन न्यूरोसार्जारी एडवांस लाप्रोस्कोपिक ENT सर्जारी डिपार्टमेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सर्जारी डिपार्टमेंट dermatologist orthopedics residential medical officer inter-facility unit physiotherapy radiologist histopathological department urologist emergency department CT scan x-ray pathology department vaccinator department आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।